Rodigeda na Miss P Pharapara FM. Mwasiza zwino rikha mwezi wa Ṱhangule zwiambori ndi mwezi wa vhafumakadzi ndi mwezi wa vhorine zwino kha vhari ndi vhabudza mthetshelesi wa Pharapara FM uri vha hone vhafumakadzi vho dzulaho hangei nṱha vhane rine ra ḓirwa khana ngavho vhane ra khori musi u ṅwedzi wa vhafumakadzi ngorali ri ya vhasendedza tsini ramba navho ra pfori lwendo lwavho musi vha tshi sala vha tshi swika ngei nṱha vhulegelegeni vho swikisa hani lakovela mthetshelesi ndi ko vhaṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Rodigeda nṋe nga dzina ndi Miss P ndi tshi ri kha ri vhe roṱhe u bva zwino u swika shora awara ya vhuṱahe vha ḓo zhumbula uri live kha Facebook na kha YouTube vha ṱoḓa Pharapara FM ri nanwi misi yoṱhe arali vha na dzimbuso dzine vha tama u dzivhusa kha vha pfe vho ṱanganedzea hanefho fhasi kha comment section kha vha vhuse mbuso dzine vha vha nadzo vha iteni uri vhudze uri vha khou thetshelesa kana vha khou ṱalela vhe ngafhi vha songo hangwa uri ri hone kha X vha ṱoḓa Pharapara FM ri nanwi misi yoṱhe zwino muyeni washu era dzula naye kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi Ntakadzeni Tshidada ane avha mulanguli wa mbekanyamaitele kha South African National Biodiversity Institute. Ndi madekwana taka ndi kumṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Rodigeda. Madekwana vhuḓi Miss P ndi khou livhuwa fhano. O ḓivha musi ri tshi kha ḓi tou ṱoḓa taka muṅwe na muṅwe skori uḽa wa fashionista uḽa wa fashion ri kha ḓi mu ṱoḓa ri sathu mu wana. Ndi mini tshine tsha tou ita uri na vhathu vha tou mu ḓivha nga fashion? No, I think ndi tshi aluwa ubva ndi secondary ndi muthu ane a funesa zwithu kha tshiḓa kha zwiambaro vho sina fashion ye ndavha ndi sinayo vho Seruti vho Fila BG Smart Center na miyanga vha tshi funesa luṅwe zwiambaro miyanga vha funa zwone zwiambaro ndi humbula tshifhinga tsha musi ri tshi thoma u ḓo dzula nga ngeno na murathu wanga vha tshi ḓa fhano vha tshi ri a thi khou ṱoḓa u fana na muṅwe ndi tshi ya tshikoloni tshikolo tshi tshi vula so yeah ndo mem baby zwi khou bva kha mem baby zwa tsela ngeno fhasi kha ri humele murahu musi a tshi khou aluwa ya thoma na tshikolo Tshiluvhi primary kha ḓo mbudzisa uri vhutshilo vho nga nḓila ḓe musi a tshi khou aluwa nṋe ndi bva Vuwani ndi bva Vuwani ndo thoma tshikoloni tsha fhasi tsha nthuni tsha Tshivhulana he nda ita hone A na B u bva hone miyanga vha tshi funza Kolokoshani secondary so havha u khou thoma zwiṅwe zwithu zwo no pfi PUP it was ro ri tshi shumisa dzi bugu ori kha PUP ro ri tshi ita zwithu zwo no fana zwikolo zwo fhambananaho zwa vha zwi khou thoma tshikoloni tsha fhasi tsha Tshivhazwaulo so miyanga vha decide uri musi ri tshi ya kha murolo wa u thoma u swikela ya vha ri dzhie ri u dzhena tshikolo Tshivhazwaulo so ndi he nda thoma hone ro tshi ḓi yela tshikoloni vho nga milenzhe hu sina na vhumatshelo ra ri khou vhona hone tsha rine ndi tsho uri kha ri yo ṱuwa ni yo tamba na vhaṅwe so nda ri ndi tshi fhedza Tshivhazwaulo nda ṱuwa nda ya tshikoloni tsha nṱha tsha Dimani he nda ita hone u swikela kha murolo wa vhufumi nga tshifhinga ro tshi ita standard 10 zwa vhewa zwa dzi grade ri khou thoma u tou zwi pfa zwino so u bva hone nda ḓiyela Mingoni wa zwi ḓivha ndi mulayo a tshi khou amba nga ha Mingoni vhathu vhanzhi vha sa ṱoḓi u ya hone vha sa ṱoḓi u dzhena hone tshikolo u ḓi pfa vha tshi ri vha khou ṱoḓa ya tshikhuwani u tshi ambiwa mafhungo a Mingoni zwa ḓi sokou nga ri ndi dzi yunivesithi dzi no nga ndi dza fhasi ndi ṋamusi une ra khou kona u zwi vhona zwa uri vho taka vho dzhena ngei vha ḓiwana vha tshi khou vha fha hune vha vha hone ṋamusi nga hetsho tshifhinga ene a tshi fhedza musi a tshi khou ya Mingoni ho vha hu tsheo yawe ye a i dzhia kana vhabebi vho ḓi tou ri u ḓo dzhena hanefha tsini ho vha u ḓivha tsheo yanga ye nda dzhia yone ngori muhumbulo muhulwane wo vha wo ri ndi tshi fhedza ndi ḓo ya nda vha dokotela ndo vha ndo ḓi apuḽaya Medunsa nga tshiḽa tshifhinga nda ḓi apuḽaya na University of Cape Town ha tou vha uri maraga dzo sa khou tenda mbalo dzo songo bva zwavhuḓi na luthihi so ndi zwone zwe zwa ita uri okay kha ndi ye Mingoni ndi ḓo bridge maths ngori muhumbulo na musi ndi tshi ya ningei muhumbulo muhulwane wo ri ndi tshi fhedza hafhanoni hayi ndi khou vha dokotela kha musi kha ri tou laṱeli dzina ḽo pfhi Mingoni ngauri hangei Mingoni no khou ambiwa vhathu vhanzhi vhane vha vha uri vho bvelela ṋamusi vha bva ningei Mingoni une a khou ambiwa ndi zwone uvho vhudokotela ndi zwe taka a vha khou ḓi vhona a tshi khou tama vha zwone u bva a tshi kha ḓi vha muṱuku I think ndi muhumbulo we na vhabebi vho vha khou ḓi u supporta vho uri ndi ḓi wane vho ndi dokotela ndi mubebi ṅwana muṅwe a vha tshi ḓi ṅwana tshi bvelela vho ri vhanzhi ra ri khou ḓo vha madokotela mara na musi
a zwo ngo tsha konadzea nga heneyo nḓila. So mara puḽane yanga khulwane yo vha uri ndi ḓo vha dokotela. Nda fhedzisela ndi tshi khou vha ndo dzhia degree iṅwe ya vha i tshi pfhi Bachelor of Science on Microbiology na Botany. Botany ndi musi u tshi khou guda miri, zwimelwa na mini. So then na microbiology ndi tshi fhedza hanefho nda mbo ḓi ri ndi tshi tou fhedza nda ita honors. Ndi tshi tou fhedza honors yanga nda vha ndi khou wana mushumo hanefho South African National Biodiversity Institute sa intern. So ndo vha rine vhathu vho thoma nga 2005 u tshi thoma zwithu zwa dzi internship zwi khou thoma u vha hone. Then I was the first cohort ya internship SANBI. Ri sathu ya ngeno SANBI ngeno murahu tshikoloni a ri ḓo lavhelesa uri zwino mbalo dzo mbo ḓi hana iyi MSc in botany I khou tou vha zwithu zwine a khou sokou ṱavhanya ra iri ndi sokou dzhia zwezwi ngori zwi hone kana lutamo vho lwa lu tshi ḓivha hone sa uri arali zwa bala zwa vhudokotela ndi ḓo ḓi dzhena ngeno mirini. Lutamo lwo vha lu kha ḓi vha hone lwo vha dokotela mara na musi mbalo dzo ntambudza nyana mani dzo ntambudza nyana ngori ndo ri tshi swika haningei vha ri vhea kha uri ri bridge mbalo a thi ḓi zwo ndi zwi vheisa hani. And then after that u khwinisa mbalo. So so degree ilani yo vha I tshi khou ṱoḓa mbalo yo vha I tshi khou ṱoḓa na science. So nda mbo ḓi ya nda khwinisa mbalo mara ndi tshi khou ḓi dzhia na dziṅwe khoso hanefho. Then nda ḓisa phanḓa ngo ralo nda vha na ṅwana mara zwino ndo no vha na ṅwana ṱhuṱhedzo khulwane yo vha yo uri mini ndi khou tea uri ndi ṱavhanyedze ndi fhedze tshikolo ndi shumele ṅwananga. So I think ndi zwone zwithu zwo itisa uri ndi ḓi wane ndi hafha hune nda vha hone. So ndo ri ndi tshi fhedza u ita degree yanga ya nda mejara nga microbiology na botany then nda ita honors. Musi ndi tshi khou shuma ndi hone nda thoma u ita masters na yone ndo ita hanefho University of Venda. Mara lufuno lwa izwi zwa miri lwone lwo bva gai? Ndi nga ḓi ri ṱhamusi lufuno lwa zwa miri na lwone lwo dovha lwa bva na kha khotsi yanga. Khotsi yanga ndi muthu we vha vha tshi shuma Department of Agriculture. Vha ḓi shuma na maḓivha nḓila vha tshi ḓi shuma nga miri. Ndi muthu we vha tshi ita zwa mingo vha tshi ṱavha na mini zwezwo tshi khou ḓi farafara hanefho u khou ḓi thusa na ngori abe nne ndo dzhena tshikolo dimani yo vha tshikolo tsha agriculture na tshone ro ri u tshi ita practical abe wo tshi tou ita practical dza vhukuma ngi wo tshi swika wa lima wa ṱavhisiwa. So ndo vha ndi songo tou xelela vho kule lini zwo ḓi nṱuṱuwedza uri ndi ḓi wane ndi tshi khou ita zwa miri. Kha ri ḓo lavhelesa uri Taka o vha a ṅwana ḓe u bva hanefha kha murole ya fhasi u ya yunivesithi uri ndi ṅwana ane vhathu vha nga ḓi tou ambara o ḓifhumulela kana u hamba badi kana nṋe ndi a ḓi ambela vhathu vhanga nṋe ndi muthu wa miswaswo nṋe ndi a ḓi ambela mara ndi muthu ono funa vhathu ndi a funa vhathu vha tshi bvelela u fana na nga nḓila ine nda nga bvelela ngayo. Mungano wanga vho muthu muṅwe na muṅwe zwi sa ambi uri muthu u bva gai na mini mara ndo vha ndi tshi kona tshikoloni. Okay. Ende ndo vha ndi muthu ane like ndo ri sa ṱoḓi u fhiriwa vha zwi ḓivha vhathu vhe nda dzhena navho tshikolo uri hayi ndo vha ndi tshi kona ende ndo vha ndi tshi kona tshikoloni. Ngauri ri khou amba nga fhungo ḽo kona kha ḓo amba na matshudeni matshudeni a ṋamusi a tsha tou vhesa na ndavha na tshikolo zwavhuḓi vhuḓi kha ḓo amba navho arali ndi tshi khou tou amba na Ntaka a re na 18 years nga hetsho tshifhinga ndo ndi tshi ḓo amba uri minyanga vho vha tshi ri fha iṅwe ṱhuṱhuwedzo vha tshi ri there is a lot of fish in the ocean. Huna khovhe nnzhi nga ngomu mulamboni lwanzheni zwine zwa vha ndi khou amba uri ndi nga si zwithu zwa shango ndi nga si zwi fhedze. So arali ndi tshi khou ṱoḓa uri ndi ṱuṱuwedze Ntaka a re na 18 years ndi uri tshiṅwe tshifhinga u konḓelela no zwi na malamba azwo
zwi a ḓisa zwivhuya vhutshiloni ngori ndari ni tshiṅwe tshifhinga nṋe ndi a ḓisedza nda vhona hune nda vha hone kha vhutshilo na zwe nda zwi swikelela sa muthu ndo vha ndi sa vhuyi nda zwi humbulela na musi ndo eḓela uri ndi nga vhuya nda ḓiwana ndi hune nda vha hone namusi mara zwo ḓi bva kha uri khou ḓiṱuṱuwedza iwe muṋe vhone vha nga vha swina ḽavho vha dovha vha cheerleader yavho so kha vha ḓivhudze zwivhuya zwo ri nṋe ndi a kona u zwi swikelela hu na zwiṅwe zwithu zwe ndi sa khou tama u rangela phanḓa zwiṅwe zwithu zwa vhutshilo ndo vhuya nda ḓiwana ḓuvha ḽo thoma ndi tshi ya meeting wa United Nation nda vhona hu na vhathu vhatswu vhe vha dzula hafhaḽa nṱha vha tshi khou dzhia dzi tsheo nda ḓi ri vhudza uri na nṋe ndi vho ḓi vhona ndi hanefhaḽa ende ndo no zwi swikelela hezwo zwithu zwine nda khou amba ngazwo so ri khou tou tea uri ri vhone zwivhuya zwine vhaṅwe vhathu vha khou zwe vha zwi swikelela na riṋe ri dovhe ri zwi kokodzele kha riṋe vhane kha ri lavhelese uri vhaṅwe vhaswa vha sumbedza uri ha nṋe thi ngo kona u swika hune nda khou ṱoḓa u swika hune vhutshiloni hanga ngauri nṋe ndo vha na ṅwana ndi tshi kha ḓi vha muṱuku kana ndo vha na ṅwana musi ndi yunivesithi kana ndo vha na ṅwana musi ndi tshikoloni ṅwana a nga thithisa muthu ra sa swikelele miḽoro yawe a thi nga vhuyi nda zwi vhesa zwo ralo nga u ralo nṋe ṅwana nga ngo khakhisa uri ndi si swikelele miḽoro yanga ende ndo ri ndi tshi sedza houḽa ṅwana nda vhona a tshi tou vha ṱhuṱhuwedzo kha nṋe ndi ene we a mpha mafulufulu uri ndi kone u ḓiwana hune nda vha hone ri a ita ri tshi sea ndi tshi mmbudza uri nyani tshiṅwe tshifhinga yani ḓiṱhogomeli mani a ri nṋe ndi kha ḓi vha na mme a tshi khou itela uri ndi mu rengele muthu na musi a tshi khou shuma zwino u vha a khou ḓi nyaga uri na nṋe ndi mu vhuyele vhona zwiṅwe zwithu ngori u vha na ene a tou ri nṋe na ṅwananga roṱhe vhuvhili hashu ro vha ri a inspirana so ene u ita zwithu a tshi khou tea a khou takadza nṋe na nṋe ndi ita zwithu ndi tshi khou takadza ene u itela na u konḓelela no vha na mafulufulu ndi tshi humbula uri ndi na muthu o ntsedzaho uri ndi ite zwifhio mara ndi khou tou amba uri nṋe ndi he nda aluwa hone ndi nga ḓi ri ro dzula zwavhuḓi hayani ho vha hu si na tshithu tshine ra si vhe natsho so kanzhi musi vhathu vha tshi khou aluwa vha na tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha vha natsho vha vha comfortable mara kha nṋe zwi ḽa u vha na ṅwana zwo vha ṱhuṱhuwedzo kha nṋe ngori ndo ndi tshi khou nyaga u ḓivhona ndi khou shumela ene ende na vhabebi vhanga vho mpha thikhedzo mara thikhedzo ye vha mpha yone ndi ya uri yani tshikoloni ni shumele ṅwana waṋu so houḽa ṅwana o vha ṱhuṱhuwedzo kha nṋe ndi dzula ndi tshi amba ndi tshi ri yo nṋe na ane aho ri khou tou alusana ngori ndo vha 19 a ri ḓo lavhelesa musi a hafhanoni magudedzini a nṱha mutsiko wo vha u siho mutsiko wa vha u hone nga tshiḽa tshifhinga vhathu vhe ra aluwa navho vha vha tshi funa luṅwe tshikolo vhangana vhanga vha vha tshi funa luṅwe tshikolo ende vhaṅwe ndi kha ḓi tou shuma navho ri kha ḓi tou khwaṱhisana so zwi dovha zwa bva na kho uri khonani ya pandelani ndi nnyi so ne vhangana vhanga ro vha ri tshi vha ri ho vha hu tshi vha ri khou thusana muṅwe a tshi vhona uri muṅwe u khou balelwa gai ro vha ri tshi vha ri khou sumbedzana ro ri tshi funa luṅwe tshikolo vha tshi ri ḓivha na ngei library ngori ro ri tshi fhedza u vhala wa zwi ḓa zwo ri yo vha i tshi vala library nga tshiḽa tshifhinga ra ṱuwa ra ya nga ngei hune wa dzhena muṅwe na muṅwe ra kokodza ngori ro ri na tshipikwa so ndi zwone zwithu zwe zwa vha zwi na ṱhuṱhuwedzo ngori ndo ḓi sendeka nga vhafumakadzi na vhangana vhane vha funa tshikolo ende vha kona na vhone ende ro ri tshi farisana nḓila ḽa mutsiko ndi khou ḽi amba nga mini ndi khou ḽi amba nga nṱhani uri vhunzhi ha vhathu ḓo pfha vha tshi ri ha teko tou uri ha zwi ḓivhi o swikelela ngori kha musi ha ngo ṱangana na mitsiko ha ngo pfukekanya kha tshifhinga tsha mitsiko ende hafhanoni ri khou tou zwi uri mutsiko wo vha hone u ḓi tou vha uri wo vha mutsiko muvhuya zwi tshi khou vhuya kha ḽa mafhungo a dzikhonani dzine iwe muṋe wa tea u vha u nadzo musi u tshi khou aluwa kha ri ḓo lavhelesa taka musi ya kha mushumo wawe wa ḓuvha na ḓuvha fha SANB u vha a tshi khou shuma u ita mini a tshi tou vuwa nga matshiloni so SANB like I've done my I've done my round of employment so ndo thoma hone sa intern nga ṅwaha wa 2005 nda ḓi ya nda shuma ndi tshi fhedza ndo fhedza ṅwaha hanefhaḽa nda ṱuwa nda shuma department ya agriculture
ya national ya mushumo wa vhukati nda ya environmental affairs nda dovha nda humela Sunby ndi tshanḓa tsha department ya environment ya forestry fisheries and environment. So zwine nda khou shuma zwone hangei ndi director ya police ri vha ri tshi khou supporta kana ri tshi tou vha tshanḓa ngori Sunby i sa muhasho kana sa organization i vha i tshi khou u thusa department uri I kone u translate I don't know how to, because we produce a lot of science. Okay. So rine ra vha ri khou ita zwone ndi zwo uri research ine ra ita yone how uri I nga vha hani uri I dovhe I sumbedze nḓila ya u developa dzi policy dza muhasho. So ndi zwone zwine ra vha ri tshi khou ita zwone. So nṋe ndi shuma ndi u ita zwezwo uri research dzine dza dzo itiwa nga dzi scientist dza Sunby how ri nga ita hani uri hedzila some recommendations can then be translated into science, into policy. Okay. So ndi zwezwo zwine nda vha ri khou ita zwone. So hoyu mushumo u nyaga uri ndi shume ndo ḓisendekana na vhathu vhane vha 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 tshi khou vha dzi researcher. U dovha wa nyaga uri ndi dovhe ndi shumese na vhathu vha department. So and ri support department nga nḓila dzo fhambananaho musi vha tshi khou ita dzi policy dzavho, musi vha tshi ya kha miṱangano yo fhambananaho ya mivhuso ya ṱhanganelano, ri a ḓivha ri navho haningei ri tshi khou vha fha ri khou vha tsivhudza uri ri khou vha tsivhudza zwavhuḓi. Then ra dovha hafhu ndi ḓi shuma na vhathu vho fhambananaho, vhaswa, muvhuso wa vhukati, muvhuso wa dzi province na masipala yo rali. So ri vha ri khou supporta muvhuso nga nḓila I fhambananaho. So ri dovha hafhu ra dovha ra shuma na muthu muṅwe na muṅwe wa fhano South Africa, like any citizen ane a vha na interest kha mushumo wa hune ra vha ri khou ita wone. So zwavhuḓi a ri tou ri tou vha tshanḓa tsha muvhuso. So yeah, ndi zwine ra vha ri khou ita zwone. Ndi mushumo muhulwane, ndi mushumo munzhi. Ndi mushumo muhulwane, ndi mushumo munzhi, ndi mushumo takadzaho. Ndi mushumo takadzaho nga maanḓa ngauri wa ita uri u ṱangane na vhathu vho fhambananaho vha mashango maṅwe, wa kono ende ri a kona u dalela na maṅwe mashango wa ḓivhona uri vha tshilisa hani, na vhone vha itisa hani zwine rine ra vha ri khou ita zwone mushumoni. So ndi mushumo u takadzaho ende u nyaga wo ḓiimisela. Mukala na mukegulu vhane ndi ri vho tou amba vha ombedzela tshoṱhe mafhungo a zwa tshikolo uri taka kha tshimbila tshikoloni ka funzeye, mukala nga ngei vha nga ngei kha mafhungo a Agiriki. Na musi vha tshi mu vhona o dzula fha vha ri mini? Ri a tshi tou vha sedza no tou vha sedza maṱoni. Ya khotsi yanga vha ḓirwa kha nanga nne, miyanga vha ḓirwa kha nanga nne. Miyanga vho ntsesa badi musi vha tshi khou retire vha ri muṅwe muthu o vha vhusa zwo ri so vha kolela vhaḓulu na vha ri vhaḓulu vhanga vha dzula makhuwane na miyavho na vho miyavho. Musi wo konḓelela tshikolo u dovha wa leludzela na miyau mihwalo, so vha retire zwavhuḓi. So tshavho ndi vha tou ḓa vha dalela vhaḓulu vhavho vha tshi funa vha ya vha vha dalela, mara asi vhabebi vhashu asi vhabebi vhane vha dzula vha lela vhaḓulu, vho retire zwavhuḓi vho ḓigeḓa. Kha muthu muswa kana muthu ane a khou thetshelesa zwino ono khou ri hezwi zwithu zwine taka khou zwi amba na nṋe ndi khou zwi funa ndi khou tama u zwi tevhela,
kha ri ḓo lavhelesa uri u ḓo tea u lavhelesesa nga maanḓesa thero dzifhio uri a tou ri fombe khadzo a vhone uri u shuma zwavhuḓi khadzo? Degree ine nda ita yone i ḓi ṱoḓa mbalo, i ṱoḓa na science, physical science na biology. So ndi dzone thero dzine muthu a tea u ita uri a dzi wane. Zwa zwino u nga ri na uri u ḓi wane wo admitiwa u funa u vha wo shuma vhukuma ngori dzi ḓivha dzi khou ṱoḓa maraga bo 60 no ya nṱha. So ende zwo no takadza ndi zwa uri u a i wana huṅwe na huṅwe hei thero i hone I mean University of Venda na dziṅwe dzi university dzo fhambananaho dzo u ya ngo fhambanana. Vhunzhi ha vhaswa namusi taka vha khou lila ngauri a huna mishumo, vhaṅwe vha naho mabambiri vho funzea fhedzi vho nanga dzikhoso kana vho nanga dzikhoso zwavhuḓi dzine dza vhori ei mishumo i khou konḓa. Afhanoni hu na tshikhala tshine muswa a nga ḓi a gudela a ḓi tou tshimbila zwavhuḓi a tshi khou ḓi ṱoḓa mishumo a ḓi i wana, khombo uri a zwi khou tou vha zwithu zwine zwa nga tou konḓelesa nga maanḓa muswa? Ngauri ndi vha ndi tshi khou ḓi amba na vhaṅwe vhana vhane vho itaho na environment na ineyi course, hune zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri hu na vhathu vhanzhi vho dzi itaho vhane vhaṅwe vho fhedzisela vha vhadededzi ngauri vha vha sa khou wana mishumo. Yone mishumo ya konḓavho, mara arali muthu a na dzangalelo zwo no takadza ndi zwa uri arali wa kona u ḓi shuma iwe muṋe, ngori hu na vhathu vhane vha vha na dzi khamphani dzine dza khou ita before musi hu tshi nga fhaṱiwa tshithu vha ya vha ita dzi environmental impact assessments uri vha sedze uri a nga ḓo vha na impact kha environment na ngori abeni environment kana vhupo ralo vhu dovha vha vhuṱhogwa kha matshilele a vho riṋe, muya une ra fema wone na mishonga. Miṅwe miri i khou fhela ngauri ri sokou swika ra fhaṱa ri songo vhuya ra tshekha uri ri khou fhaṱa gai. So hu avha na thaidzo, so vhaṅwe vha vha khou ḓi ita yeneyo mishumo ngo tou ralo. So mara i a konḓa zwone, hu na vhathu vhanzhi vhane a vha khou i wana mishumo kha hezwo vha gudela zwone, mara zwa zwino ho no vha na zwikhala zwinzhi zwo uri vhathu vha thome vha pfumbudziwe nga internship. So ṱhamusi zwezwo zwi nga kona u vhafha uri na vhone vha kone u ḓi thomela yavho khamphani. A thi ḓivhi mara zwi a konḓa nyana. Vhafumakadzi vhone vha hone vha khou vhonala vho ḓala vha kha tshimo kana ndi nga tori vha tshi khou ḓi lingana na nga nḓila ine vhathu vha tshinnani vha vha hone afha kha buḓo ḽa Vhewe? Nṋe ndi nga ri kha thimu ine nda shuma nayo uri tou vha na muṱhanga muthihi. Oh, okay. And havha vhaṅwe vhasidzana ri vhasidzana vha rathi. Okay. So zwombo vhafumakadzi hawa no and yeah vha khou vhonala vhafumakadzi vha khou vhonala mara zwezwo I think na ndi vhona ungari na tshumelo dza muvhuso dzi polisi dzo rali dzi khou ḓi kunguwedza uri vhafumakadzi kha vhatholiwe kha maimo a nṱha na zwenezwo ngori haningei nda vha ndi khou bva hone department ya environment ndo ndi director haningei. A ri ḓo lavhelesa zwiṅwe zwe a zwi ita na muvhuso kana zwine a vha tshi khou zwi ita kha lwendo lwawe lwoṱhe na hoṱhe fhethu hunzhi a vhuya a shuma hone a mbudza uri ndi zwifhio zwe a ri zwi ita a zwi pfha zwo ri hafha ndi tshanḓa tsha taka ende ndo ḓisa tshanduko? Ndi na zwithu zwinzhi zwine nda nga zwi amba mara ndi sathu amba hezwo mathomoni yangei ndo amba uri ndo uri ndi tshi thomo ya miṱanganoni yeneyi ya ṱhanganyelano ya dzitshaka nda ri ndi ya ḓi tama u ḓi wana na nṋe vho ndo dzula ndi tshi khou dzhia tsheo kana ndi tshi khou
urangaphanḓa mbetshelwa dza mishumo dza mashango a ṱhanganelano. So ende zwo vha a si zwithu zwe zwa tou thoma zwo tou ralo, so zwo ḓiswa nga uri muthu vho ḓiṋekedzela o ḓifunga uri a ḓiwane a hanefhaḽa. Ndi zwithu zwi no takadza u tshi tou vhona vhathu vho ndi tshi u tshi tsheka uri avha muthu vha bva gai, mara wa ḓiwana uri ndi muthu muṅwe na muṅwe wa ordinary. Zwi ḓa zwi songo ṅwalwa na madzina uri hezwinoni ndi zwa nnyi, so zwo ḓi bva ngori nda vha ndo ḓifunga. So ndi khou nyanga uri ndi tou humela murahu nyana ndi tou thoma ndi tou muṱalutshedza uri ndo tou tshimbilisa hani hafha fhethu. So nga ṅwaha wa 2007 ho mbo ḓi vha na tshikhala ndi tshi kha ḓi shuma department ya muhashoni wa zwa vhulimi, nda ya Australia. Hovho meeting wanga kana hovho muṱangano wanga wo tou thoma wo bva nnḓa ha shango, ndi sa ḓivhi na zwori ndi nga zwi itisa hani. Nda swika nda wana hu na vhathu vho dzulaho nga tshiḽa tshifhinga ndo vha ndi tshi vha zwe nda ndi tshi shuma zwone, ndo ndi tshi ḓi nga ḓi wana hu nṋe muthu mutsu ndi ndoṱhe. Nda ri ndi tshi swika hafhaḽani nda swika nda wana vha tshi khou ṅwala paper ine ya ḓo bambiri ḽine ḽa ḓo publishwa kha journal. Nda swika nda dzula na nṋe nda dzhenisa dzina ḽanga nda ḓi zwi shume hezwiḽa zwithu na zwino ndi na dzi journal dze nda publisha na dzi scientist dzi ḓivheleaho kha buḓo ḽeneḽi ḽine nda vha ndi khou shuma khaḽo. Ndi khou mu vhudza nga ntakane ngoya a wana hu na tshikhala ha tshilitshedzi vhanga vha zwi ḓivha hezwo uri hayi. Then nga 2009 hapfi hu na hu khou ṱoḓiwa expect vhathu vhaḓivhi vhane vha nga ḓa vha thusedza kha zwithu zwa world trade, vhane vha nga ḓa vha support. Nda imisa tshanga tshanḓa, nda ḓiwana ndi hanefho ndi khou representa Africa ḽoṱhe, hu nṋe musidzana wa muvenḓa ndi ndoṱhe. Zwinepe zwanga zwa kale nda musumbedza zwone ndi vha ndi nṋe muthu mutsu ndi ndoṱhe. Ra ḓi ya nda ya Paris na hanefho nda si swike nda dzula lini nda shuma ende ndi a vhala ndi sathu eḓela ḓuvha ḽithihi ndi vha ndi khou sedza uri ndi zwifhio zwine zwa khou ḓa kha mushumo une nda ita wone. Vho World Economic Forum dzi report dziḽa dzi tshi bva nga January ndi vha ndi khou dzi vhala, a thi khou ṱoḓa u sala murahu lini. Na nṋe ndi tshi swika u tshi vha na muṱangano na nṋe ndi a imise tshanga tshanḓa ndi nonoyo. So nda ḓiwana nda swika ra publisher standards rina zwine mashango oṱhe vha khou shumisa zwone. So I think zwezwiḽa zwithu zwo dovha zwa ngita uri ndi ḓiwane ndi tshi khou ya department ya environment ngori yangi agriculture ndo shuma 5 years nda ṱuwa nda ya environment. Ndi tshi swika environment so nda vha ndi hune focal point ya biosafety cause ndi vha ri khou shuma nga kha ndi nga ri mini kha convention yo no nga heiḽani ya kilima mara yone ya zwa vhupo. So hune ra vha ri khou sedza hone uri ri nga vhulunga hani biodiversity, ri nga vhulunga ri nga shumisa hani nga mbavhalelo miri ine ya vha hone ngori wa zwi ḓa zwa uri vhaṅwe vha shumisa miri u ita dzikhuni, vhaṅwe vha ita vha rengisa. Hu na zwithu zwine zwa rengisiwa badini hafhanoni badani zwine zwa vha zwi tshi khou bva kha vhupo hashu. Ha swika tshifhinga tsha uri hu khou ḓi nangiwa vhaḓivhi na nṋe nda isa tshanga tshanḓa thi ndi na experience nda ṅwala zwe nda guda murahu hange zwa ngwanisa uri ndi ḓi wane na nṋe zwino ndi tshi khou tou vha mudzulaphanḓa ro dzula na maṅwe mashango hanefhaḽa zwi tshi khou tshimbidziwa nga nṋe ndo no bva Vuwani. Zwo ḓa zwi songo ṅwaliwa madzina, so ende ndo no ḓi tshimbidza mishumo yo fhambananaho haningei kha platform ya mivhuso ya ṱhanganelano. Ndo no tshimbidza mushumo ri tshi khou sedza kha miri ine ya bva kha maṅwe mashango ine ya vha thaidzo ine ya ḓa ya vha thaidzo ngeno kha zwimedzwa kana zwine zwa vha zwo itululiwa uri zwi kone u vha resistant to
malwadze na mini zwikhokhonono zwezwi ndo no ḓi tshimbidza mishumo yazwo ri tshi khou dzhia tsheo sa shango nṋe ndi tshi khou hune nṋe nda vha ndi khou ranga phanḓa na vhaṅwevho thi ri vha vho ḓisa vhane vha bva kha developing na vha developed so vharangaphanḓa vha vha vhavhili na ṅwaha wo fhelaho ro ḓi tshimbidza mushumo haningei kha zwa mushumo ya ṱanganelano. Taka tshiṅwe tshifhinga a si nga uri muthu u ḓivhesa mini kana uri u na mabambiri afhio zwi tshimbila na vhuḓifulufheli na zwino ngauri u vha wo dzula nga ngomu fhethu hune havha hu na vhaṅwe vhane vha ḓi nga u tshi vha sedze wa sokou vhona ungari havha vha khwine u fhirisa nṋe vha bva kha mashango a khwine u fhirisa nṋe fhedzi iwe muṋe wa takutshedza wa vha na vhuḓifulufheli wa kona u imisa tshanḓa wa amba wa ḓiwana u khou kona u pfukela phanḓa wa vheiwa na kha zwiṅwe zwa phanḓa na ndi zwone ngori zwa zwino ndi khou dovha hafhu nda ranga phanḓa tshiṅwe tshipiḓa kha iṅwe platform na yone so ndi khou bva vhegeni dzo fhelaho ndo ndi bom ndi Germany ro dzula na vhaḓivhi na vhorasaintsi ri tshi khou ḓi amba navho ri khou vha vhudza ngori ri khou sedza uri ri nga zama u khwinifhadzisa hani platform heinoni uri i kone ri kone u ita dzi recommendations to enhance the platform ndi nṋe na muṅwe munna no bva UK hafho khezwo zwithu zwoṱhe Taka nṋe ri tori ndi maposition mahulu ndi madulo mahulu ndi madulo mahulu tshi a sedza ndi madulo mahulu ngauri u vhuye no vha deputy director hangei kha muhasho wa maḓaka na vhureakhovhe na vhulanguli ndi khou ṱoḓa u ḓivha uri zwi ḓa na mini izwo zwithu zwi tshi ḓa kha ene ende ndi khou vhusa ngauri muthu anga si khou tou vhona ungari hai nṋe ndi khou tshenga u sokou tou dzula haningei ndi tshi tou swika kha iḽa position ndi khou relaxa ndi khou tou swika nda tou fema ngei ndi ḓo tou vha ndi khou tou pfhiwa nṋe kha ene angari zwi ḓa na mini zwi vha zwi khou ṱoḓa u ḓifunga zwi vha zwi khou ṱoḓa uri muthu a thome u vhalesa zwi vha zwi khou ṱoḓa mini kha nṋe mushumo ṱhamusi ndi ngauri ndo ita mutendi ndi tenda uri musi ndi tshi vheiwa kha tshidulo tshikene hu na zwine mudzimu vha mbetshela zwone ende ndi nga si swike hangei nda dzula ngori nṋe ndi muthu ono ṱoḓa u vhona tshanduko ndi na muṅwe mungano wangai ane musi ri miṱanganoni heinoni vhaṅwe a tshi vhona a tshi sedza vhaṅwe vhathu vha maṅwe mashango vha ri vha tshi tou fhedza vha 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 tshi khou ṱoḓa u ḓitshimbilela vha khou ḓivhonela shango nṋe ri vha ri khou amba uri iyo ndo sia vhathu vhanzhi hangei shangoni ḽine nda bva khaḽo ende ndo thembiwa uri ndi ḓe ndi protecte interest dza shango so ndi zwine ra vha ri tshi khou ḓivhudza zwone ende ngowi ndi tshimbila ndi tshi amba ndo ḓa hafhanoni na vhasidzana vho no bva vuwani ndo ḓa hafhanoni ndo imelela vhafumakadzi vhoṱhe vhane vha bva shangoni ḽanga ḽa Afrika Tshipembe ende a thi nga vhashonisi so ndi zwezwo u vha wo tou ḓivhudza iwe muno uri u khou ṱoḓa u vhona mini tshanduko kana uri u peta zwanḓa kha nṋe ndi khou ṱoḓa uri ndi tshi sala ndi tshi retire hu si vhe na tshanduko ine ya vha hone nga tshino tshifhinga hu na Sunbeam yo andiri nga tshino tshifhinga Sunbeam yo itiwa a sub-regional technical and scientific cooperation center uri khou sapota mashango a ṱahe a SADC ri khou vha sapota uri vha kone u implementa programe dzedzi dza mashango a ṱhanganelano ende hanefho uri u kone u vhona mvelaphanḓa kha mushumo une ra khou ita wone zwi amba uri u khou tea u vha u khou ṱoḓana na tshelede uri u sapote shango ḽa hau na haya maṅwe mashango and zwine ra khou ita zwone zwino a zwi tsha tou vha zwa Afrika Tshipembe fhedzi ndi na maṅwe mashango ende vha khou ḓi ri themba ngori ro itesa mishumo minzhi ine i khou ḓisa tshanduko nga ngomu kha lushaka ya dovha ya hafhu ya ḓisa tshanduko nga ngomu kha muvhuso washu so
ndi lone bambiri ḽe ndavha ndi tshi khou ḽi amba ngalo musi ri G20 sikhukhu dza vhege yo fhelaho ngori tshipikwa tshihulwane ndi tsha uri musi ri na haya maṅwe mashango ane a vha na ikonomi dzo khwaṱhaho vha ḓi ri thusa vhoi uri ri na rine ri vhonale ri swikelelane roṱhe ri kone u seiva lushaka. So ndi zwezwi ndavha ndi khou ita zwone hangei kha G20. So ro ḓi wana ro ḓi thetshelesa vhupfiwa havho na nga nḓila ine vha nyaga uri thusa uri ri kone u swikelela zwe ra vha ri khou ṱoḓa zwone. So musi ri tshi dovha ra humela nga October Cape Town at least ro no vha na mvelaphanḓa nyana mara ende tshihuluhulu a si to uri ri khou ṱo vhona tshanduko nga ngomu ha rine kha shango ḽashu na mashango ane o ḓisendeka na Afrika Tshipembe. Ndo pfa tshikombo zwa mafhungo uri nga nṱhani ha mushumo une vhe na khou ita wone zwi khou sia vha tshi vho ri ni thuse na mashango ane a vha na vhuledzani kana ane a vha na vhuledzani na Afrika Tshipembe. Kha ri ḓo lavhelesa uri ngei kha UN kana ndi zwone zwo ita uri na nga ngei kha UN ri wane taka a hone. Hai hezwinoni zwo ḓa zwino hezwinoni zwo ḓa mahola zwe nda ndi khou amba zwone ndi zwithu zwa itea u bva 2019. Okay. So mara na zwezwo zwi a thusa ngori thiri ndi vhuḓivhi vhune ha ita uri vhathu vha kone u vha confident kha iwe vha kone u fulufhela vha kone u tenda vha tshi pfa tshipfi hai zwo fariwa nga ntakadzeni hai vhana vhone vha pfa mbilu dzavho dzo rula. Hu na zwithu zwine a khou tama u zwi swikelela musi yo dzula kha itshi tshidulo? Nga nḓila ine wa vhona ri tshi khou nga maanḓa kha mashango hayanoni ane a kha ḓi to developer hu na zwithu zwa vhupo a zwi to u prioritiziwa nga maanḓa ende ndi khou zwi amba ngori arali a sedza budget ine raiwa mugaganyagwama une wa vha u khou bva u tshi khou ya kha zwithu zwa u vhulunga vhupo a i tou vha tshelede nnzhi. So kanzhi ri vha ri khou tou tea uri ri bve nnḓa ri yo ṱoḓana na tshelede yo uri ri kone u swikelela zwine ra khou ṱoḓa u swikelela zwone uri kha zwipikwa zwe ra ḓivhetshela zwone sa muhasho. So a mbudze arali zwo tou ralo kha shango ḽashu aya maṅwe mashango ane na ikonomi dzavho dzi kha ḓi thengathenga. So ndi ngazwo zwa zwino ri tshi khou ḓiwana ri na responsibility hetshinoni tsho uri ri kone u vha thikho khavho. Ndi tshone tshipikwa tshawe tsha musi o dzula hafha ofisini heinoni uri musi ene a tshi sala a tshi bva kha ofisi u khou tama uri ri vhe ri kone u thusa na vhaṅwe mashango nga zwiṱukuṱuku zwine ra vha na nḓivho nazwo ngori uri ri vha thuse nga tshelede zwi nga si konadzee kanzhi mara nga nḓivho na uri zwithu zwi itiswa hani then ri a kona uri ri vha thuse. Tshiṅwe tshithu tshine nda tama tshine nda tshi funa tshone ndi u replicate vho ntaka vhanzhi. Okay. So ndi na vhana vhane ndi a ṱhamusi vha nga vho ḓa musi nga dzi internship ndi a takala musi ndi tshi vha vhona vha tshi khou vha na zwikhala. Muṅwe we nda vhuya nda ḓi mu pfumbudza zwa zwino una PhD ndi dokotela and u khou shuma kha tshiṅwe tshanḓa tsha mishumo tsha muvhuso wa ṱhanganelano. Muṅwe o registara PhD u shuma ARC vha hone vhanzhi. Muṅwe o ḓi swikelela na khapo ndi kha ḓi vha deputy director na ene o vha mbo ḓi vha deputy director ndo mu thoma u bva fhasi a kha ḓi tou vha muofisiri. U pfa vhathu vhanzhi vha tshi amba uri hei murangaphanḓa wa mufumakadzi hei hai mani ndi khou tama u ḓivha uri ene a nga ri u murangaphanḓa ḓe? Nṋe vhathu vhane nda shuma navho ndi a vha ṱuṱuwedza. Ndi na vhana vhaṱuku vhane vha kha ḓi aluwa. So zwine nṋe nda ita zwone ndi uri ndi vha fhe zwikhala zwo no vha fha uri vha kone u ya maṅwe mashangoni vha gude. Ndi a vha fha zwikhala uri vha kone
u amba phanḓa ha vhathu na vhahulwane, ndi a vhafha na uri vha tshimbidze dziṅwe dzi program kha hanefho nga ngomu ha mushumoni. Ende ndi tshi khou itiswa ngori mini na ho vha na vhathu vhe vha fulufhela kha nṋe, vha tenda uri nṋe vha nga kona uri vha nṱuṱuwedze ndi vhe tshiṅwe tshithu shangoni. So ndi zwone zwithu zwine zwa ngita uri ndi pfhe na nṋe nga nḓila ye nṋe nda fariwa ngayo nga vharangaphanḓa vhanga murahuni, na nṋe ndi fare vhaṅwe vhathu zwavhuḓi uri vha kone u swikelela he nṋe nda swika hone. Musi a tshi khou ṱalutshedza mushumo wawe, ndo pfha khou amba na mafhungo uri vheiwe ni dzhia zwithu zwine zwa vha uri zwo kuvhanganyiwa nga dzi scientist na kona ha u ita milayo na zwiṅwe zwinzhi zwo yaho ngo fhambana zwi tshi khou itela u thusa shango. Kha ri ḓo lavhelesa uri ndi ifhio miṅwe milayo ine ya vha uri yo itiwa nga vheiwe ine namusi ra ḓi vhona kana ra ḓi tshila ngayo kha vhutshilo hashu ha ḓuvha na ḓuvha? Milayo ine nda ḓo amba yone i ḓo vha yo i tshi khou yelana na kha zwa vhupo. So ho vha na white paper ya conservation of South Africa's biodiversity, so ndo ḓi shuma khayo. Ho ḓivha na zwa zwino ri khou ita bill ya National Environmental Management Biodiversity Act, ri khou ḓi shuma navho. Ri khou ita na dzi norms and standards dza other effective conservation measures, ndi yo sendza kha zwifho. Wa zwi ḓa zwa uri musi u tshi khou vhulungiwa zwifho zwi ḓi vhulungiwa nga iṅwe nḓila, uri musi ro sedza zwithu zwa culture mara zwi a kona u contributor kha mbulungo ya vhupo. So ri vha ri khou sedza zwenezwo uri so ri na milayo yo fhambananaho, zwiṅwe ndi zwi strategy kana pulane dza mushumo dzine ra ḓivha ri tshi khou ḓi sumbedzisana na muvhuso hanefho. Zwo ya nga u angalala zwa zwino ri busy ri khou thusa muhasho u ita pulane ya miṅwaha i ḓovha ina miṅwaha ya 10 on it's called National Biodiversity Strategy and Action Plan. I dovha ya thusa uri ri kone u ḓisa mishumo ine ra vha ri khou ita at an international level to a lower level at a national level. So ndi zwine ra vha busy ngazwo. It's called the NBSAP. So so tshipikwa tshihulwane ndi tsha uri musi ri tshi khou shuma kha ri khou developer heinoni NBSAP, muthu muṅwe na muṅwe ngori ri khou ro dzhia tsheo ya uri this time kha tshino tshifhinga ri khou ṱoḓa u vhona muthu muṅwe na muṅwe a tshi khou vha part ya heyi process. So nga tshikhuwa vha tshi zwi amba vha ri the approach that we are taking is the whole of government and the whole of society. Okay. So ri khou ṱoḓa u vhona muthu muṅwe na muṅwe a tshi khou ḓi shuma khayo musi a tshi sedza na ene a kona u vhona vhundeme ha u vhulunga vhupo, uri vhone musi vha tshi khou decide u fhaṱa ndi tshifhio afho hune vha khou fhaṱa hone, ndi haya ha ufhio muri, ndi haya ha tshipuka tshifhio, ngori na zwone zwipuka beni zwi a thusa kha vhutshilo ha muthu. Nḓivho ri i wana fhisa vhadzulapo? Vha nga ḓa vha ri dalela ngei South African National Biodiversity Institute hune vha nga guda hone. Hu na ri ita zwithu zwo no pfhi education, hu na programs hune vhana vha zwikolo vha ya ḓa kanzhi. Vhana vha zwikolo vha ya ḓa ra vha tshimbidza nga ngomu ngadeni, vha vhona ngori zwimedzwa uri hezwinoni zwi shuma mini na nga u ralo ngo ralo. Ri na programe dza vhana, zwikolo zwo vala zoo nahone vha vha na programe dzine vha khou dzi dza vhana dzo ṱuṱuwedza vhana uri vha dzhie thero dzedzi dzine dza yelana na u vhulunga ha mupo nga u ralo ngo ralo. So vha nga ḓa vha ri dalela ngei ri na Thohoyandou i hone.
ya iyo anefa tsina phalaphala hanefhaḽa tsina phalaphala ndi khou vhudzisa ngauri ndi fhungo ḽa ndeme nga maanḓa uri sa vhadzulapo ri ḓivhe uri musi a tshi khou amba fhungo ḽa uri muri uyu noni u a tenda na uri u ṱavhiwa kana u hule afha fhethu to raliho zwifuwo ndi zwifhio zwine zwa tenda fhethu to raliho na ngauri tshiṅwe tshifhinga wana ri sa ḓivhi ri khou sokou ḓidzhiela ra sokou ḓiṱavhela zwi tendi fhano zwi khou hana mathina wa vha u si na nḓivho wa ngo vhuya wa tea no fhedza na tshifhinga u tshi khou ḓidzhenisa kha mafhungo o ṱavha zwithu zwine no shuma zwi nga vhi zwa shuma no ḓivha uri u ṱhogomelisani mupo ngauri ndi zwa ndeme nga maanḓa. Ndi zwa ndeme ngo zwa vhukuma ngauri a bene arali u si na mupo zwi amba uri a u tshena muya wavhuḓi wo uri ri kone u fema, a u tshena zwiḽiwa, a u tshena mishonga, a u tshena zwithu zwo fhambananaho na a bene zwino hu na ikonomi ine ya khou ḓibveledzwa nga mupo. Taka i ra dzula naye heya ono ima phanḓa ha vhanzhi vhahulu na vha maanḓa manzhi fhedzi zwa zwino ndi mafhungo a G20 and o zwi ṱalutshedza zwa ndi u nyaga uri dzhene kha presentation yawe ya ita zwa kalekale hanefha ri lavhelesa uri u dzudzanyele kwali ya bambiri zwi tshimbila nga nḓila ḓe nga murahu musi sathu ya fhaḽa u yo vhalela vhathu a tshitshavha. Hei zwi na mushumo nyana ngauri tsho thoma u funa u thoma wa ita uri ngori bambiri ḽeḽi ḽine ra khou amba ngaḽo like sa zwe nda amba zwone ndi ḽa uri ro vha ri khou ṱoḓa uri na rine ri maybe arali nda tou zwi vhea nyana nga tshikhuwa mobilizing G20 members to support the operationalization ya hedzi senthara dze nda amba dzone uri dzi kha dzi region iṅwe ya hone ndi Sunbe ende u tou amba ngo center hedzinoni hu na 18 nga around the world ṱhanu dzi tshi khou bva Africa so ndi tsho vha like ri a ḓihudza ngo vhona Sunbe yo nangiwa ngori yo vha i process ye ho vha u apply vhathu vha more than 200 or madzangano a more than 200 ono bva mashangoni o fhambananaho nga vhuphara mara ra ḓiwana rine ri nga ngomu so mara zwine ra ṱangana nazwo sa developing countries ndi yo uri ri ḓo ṱoḓa support ine ya nga vha capacity ine ya nga vha tshelede kana nga u tou vha na vhuledzani so ndi zwene nda ndi tshi khou itela zwone nga maanḓa ndo sedzesa kha uri 14 of those centers they are coming from developing countries. Okay. Yeah. So ndi zwene nda ndi khou ita zwone like zwene nda amba zwone uri ndo ndi sa khou tou sedzela nṋe muṋe mara ndo ndi tshi khou itela tshitshavha nga u angaredza so ḽia bambiri ḽi amba uri ndi khou tea uri ndi vhale ndi ḓivhe uri hono vha na ndi sedze na uri kha G20 dzo fhiraho ngori presidency yo fhiraho yo vha ye na shango ḽa Brazil uri vhone vha vha khou ri mini nga hoyu mushumo une wa yelana na izwi zwithu ndi sedze na dza murahu vho dzavho Japan dzavho Italy ndi vhone uri ngori u itela uri na vhone vha kono u pfesese zwine nda khou ṱoḓa zwone so then zwiṅwe zwithu zwe ra ita zwone heḽi ya bambiri ro tou ṅwaliwa nga nne na team yanga vhaṅwe vho tou ta vhathu vha nnḓa dzi professor dza nnḓa so rine ro tou ṅwala rine vhane ngori ro vha ri khou ṱoḓa u guda na musi ri tshi ya ima phanḓa ha vhathu ri kone u ḓivha uri ndi zwifhio zwine ra khou amba ngazwo ngori a hu na zwithu zwo no bora u fana na musi ndo tou ḓa nda fha Miss P uri kha vhale kha yo ngitele mara zwino hezwinoni ro tou dzula ra sedza dzi tsedzuluso dzashu rine vhane ra ṅwala bambiri sa team and ra supportiwa nga muvhuso uri hai kha ri ise haningei phanḓa so hapfi nekha ndiyo vha nende nda present mara tiri u funa u vha vhane vha vho dzula kha tshidulo tshihulwane vho no presenta na zwino taka u khou ḓo ri u presente nnyi ngori u funa u vhone vhaḓirisi o vha ḓo ya vha present u funa u dzula u funa u ya ende ha ri ḓo lavhelesa khaedu dzine a ṱangana nadzo sa muthu wa mufumakadzi dzulaho kha vhuimo vhuhuluhulu nga u ralo ndi dzifhio dziṅwe dza dzi khaedu
khaedu dzine ra ṱangana nadzo ndi u balansa vhutshilo ha hayani na vhutshilo ha mushumoni. So mara ndi na muthu ane nda ripota khaye u supportive nga maanḓa na management woṱhe wa Sunbet ba supportive. Ndi vhathu vhane vha ya ṱhonifha vhathu, ndi vhathu vhane vha ṱhonifha na vhathu vhane wa dzula navho. So nda vhuya nda tshaisa nga 4 a u tou vha vhona zwino dina nga nnḓa arali hu tou vha na zwithu zwine nṋe nda si zwi fhedze zwine nda khou ṱoḓa uri ndi ṱavhanyedze ndi ritshe deadline. Mara other than that a u tou vha vhona zwithu zwono mutsiko ndi u tou balansa. Taka ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi, ndi ufhio muledzano anga u siya na vhafumakadzi na vhathu vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa ino mbekanyamushumo? Ndi ya uri mufumakadzi a ḓipfune, vha songo wanga u tshila vha tshi khou sedzana na mathada ane vha vha nao. Tshihululu ndi uri kha ri ḓiwane ri kha position ine musi ri kha vhuimo vhune ra nga ḓisa tshanduko, kha ri ḓise tshanduko ri tshi khou itela vhana vhashu. Ende vhana vhashu a thi khou amba we vha tou mubeba nga kha ḓi vha ṅwana muṅwe na muṅwe. Kha vha ri vha tshi khou shuma na vhaṅwe vhathu vha ḓisedze arali ola muthu a ṅwana wavho uri arali o vha ṅwana wavho vhone vha ḓo mu farisa hani. Tshiṅwe tshifhinga ri a fha na mitsiko mishumoni ine a si yavhuḓi, mara kha ri shume ri tshile nga u vhavhelelana na u pfela na vhuṱungu. Ri bva fhethu ho fhambananaho, a vha ḓivhi zwine nda khou ṱangana nazwo. Vha mufumakadzi na muthu muṅwe na muṅwe o ralo kha ri vhavhelelane musi ri mishumoni. Ri fhedza iri nnzhi badi ri khou shuma. Taka ndi khou livha nga maanḓa u swika na musi kha mbekanyamushumo ya Roḓi Geḓa. Ri khou tama muvhudza uri ri a ḓihudza sa lushaka lwa Vhavenḓa musi ri tshi khou vhona vhafumakadzi vho no nga ene vho dzula hanengei zwiduloni zwa nṱha nṱha, ri tshi dza ri sokou ri havha ḽabeni ndi vha hayani, houḽani ndi wa hayani. Ndi khou livha nga maanḓa u ḓo vha na madekwana vhuḓe. Ndo livhuwa zwone. Khedzo mathina mbekanyamushumo yashu musi yo tshimbila nga u tou rali tshi ita mulivhuwa muthu muṅwe na muṅwe o vho tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo hei tou vha nḓila yo hulisa vhaḽa vhafumakadzi vhaṅwe wa gidi ḓaṱahe-fuṱhanurathi vhane vha vhori vho takutshedza vha ri na ri nga dzuli ra lavhelesa. Zwino vha hone vhafumakadzi vhane nga nṱhani ha tshikhala tshine tsho itiwa nga vhaḽa vhafumakadzi na musi ri khou tou ḓiphina nga mitshelo ya vhaḽa vhafumakadzi vha mulovha na mba mulovha. Musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni a wara ya ṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ya riadze dzine vha khou eḓiselwa nga Hulisani Phosiwa Muloiwa. Kha vha madekwana avhuḓi u bva kha MSP na mveledzi Tshidagao. Roḓi Geḓa na Miss P kha Phalaphala FM.